namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course not the been on the president ndo akombisa vumunhu. Even then of course the khengulikana Mr. Post in relation to gigs. Yeah, so the Twitter June mga mahleketa a fika enter a video rana fika komisa ko ben mayengani xibeke jekeje ka gig le ka ngeja lifestyle pub and grill as you can see kwalana. So of course over the confirm the final results within one the votes the foreign and stuff like that. So Ben Mayengani even now 61% at 3,078 votes, and then Mr. Post was at 19% with 971 votes as you can see. So look here, that artist let one akona mthimba no makhazi wo Daniel Brothers kwala no shonge rangani wo Xamaccombo no Dr. Josh Ramon as you can see kwala na wo person fan. That's what you need to understand there. And the wo shona akuvotelwa artist yin'we avalava ku edda artist yin'we, right? Leswi mfike mi swi twisisa about that event. However, we have an update. Yeah, so it's the 5th of June and mfike ni nghena ka account ya tu sports person Mayengani as you can see. So loko mfane scroll and mfike ni kuma ku if ka atsala a post here as you can see here. Afika tsala ku no Ben Mayengani, no Xamaccombo, no show. Leswi nga fika tsala swona kwalana aku 10th of June of course veka le postara ya Ben the president a tlha a veka na Xamaccombo. Ma vona musi magari mara loko hi langutisa ka the votes le Xamaccombo anga winangi. Xamaccombo ana only 3% as you can see kwala ka the votes. So what happened? Ni fike ni nghena ka the comments la za swi hlwela ku va ni kuma answer ya straight here. So fike hi vona hi vambo big fan ya president Mayengani a faka kombisa ku president va heta va hoxa Xamaccombo ka gigi yaleyo, mara va ri president yi na jealous. Of course ni fike ni mpfula lana of course ni fika ni vutisisisa mina ku Xamaccombo i hoxe president na aku yes. So I was also shocked president Mayengani i hoxe Xamaccombo. To me this was new. Ni ku ni the president Mayengani ku va ku ri yona of course yi vula ku ya and perform and stuff like that. So I was also surprised ku ifike yosha Xamaccombo la. So congratulations to him president Mayengani. I did not see that coming to be honest. I'm sure now I did not see that coming ku president Mayengani inga fika yosha another artist ka in vet. So isho sweswo I mhaka kahle swinene na yena Xamaccombo ta ri kona la. So mfike mi swi twisa ku ze a ri kona Xamaccombo ka that line up sweswi I mhaka to I hoxe president Mayengani. Yeah, of course that kind of the gigs that Ben Mayengani and Mr. Post. Yeah, na swi vona ka Facebook tshama kha ni the comparison blind that the gigs yeah it's tshama hi suke this the gig is the post na Ben Mayengani sweswo of course a swi nge pfuki swi siveriwini, but ni vone comment yin'wana kwala ka channel ya n'wana kha ni hlamusela ku one nga ri ku langutiseni like in terms of comparing the gigs ta Mr. Post na Ben Mayengani and stuff like that. So mina personally mina ni nge endli swo compare the gigs ta vona because swa leha swinene vanhu va ta tlhela va hetelela ku ri buzzed because at the end of the day guys Ben Mayengani will always have more gigs than Mr. Post. You get it? So mi to zondheriwa mahala. That's why swin'wana mi kuma ku a na ha swi lava ku vulavula hi swona. Ku fana na ti-performance leto mi kuma artist blue tick mi nga mi swona ku se a na ha post. Hayi ku ti-video a ni ti kumi. Guys mina senderiwa ti-video timinamini ti tele timinamini ti tele mina na senderiwa ti-video na ti-video to tala ngopfu ta ti-blue tick mina ni le ka ti-all white tin'wana mo ka mi nga ti tiveki na tona but ni prefer ku va loko artist yi nga blue tick yi blue tick ni nga ha post because ni vo swi nga ri necessary and stuff ku hi side ra mina, mara a ni ta ni kha ni endla honest reporting ku lula ntiyiso but no vona swi nga bohi mavonanyana. So na mhaka yo compare in terms of gigs a yi bohi a hi vona loko va kha va kwala ku hi side ra Master to swi vona ku a swi kahle loko bukwini and stuff like that. Swo ti compare swi ta vona difference kwale ka Facebook mele a ni ngheni yo compare the gigs hi ku no charge a hi swi tivi ku va charge mali muni. You get it? Yeah, loko ri amukeza mi ta kombela mi click subscribe.